So isicelo sami ebenginaso esenza ukuthi ngize ngibhalele abafethu benginesifiso sokuthi okungcono is either uyehlisa noma uyawuyeka umsebenzi lo Hayibo, ngiyeka kanjani umsebenzi? Ngiyeka umsebenzi ngenxa yakho wena ongasebenzi. Sizodlani, sizophila ngani? Mama uyazi nje ukuthi Sizophila ngani? Yini indlela esizophila ngayo? sizokwazi ukuphila, ngithi uyazi ukuthi ngiyakwazi ukuhlanganisa. Uyakwazi ukuhlanganisa, uthini ngami? Mina ngiyawuthanda lo msebenzi lwa. Ladies and gentlemen, manene namanenekazi, sesiphinde sabuya futhi nalo uhlelo lakho lithandayo silungisa umjolo right here on your favorite channel Umjolo Show. Njengenjwayelo, igama lami ngingudlala Matifano, also known as the next biggest thing in South Africa. Uyazi ukuthi masungibona suke sesikhona sizokhuluma indaba eziningi ezithinta umjolo la eMzansi. Mekuwukuthi ke nawe uneyinkinga ezithinta umjolo, email njengamanje to umjoloshow@gmail.com. That is umjoloshow@gmail.com. Njengoba ungibona nje ngihlala phansi, let me remind you ukuthi the show is proudly sponsored by EasyBets. You can register and bet using our promo code umjolo. That is UMJOLO. Yona promo code oyisebenzisayo leyo each and every time ungena ku-website yabo okanye ubetha using i-app yabo leya kwa EasyBet. Eceleni kwami khona iqhawe esinalo sizokhuluma nalo just to find out ukuthi libekwa yini la nanokuthi ke sazi ukuthi lingubani and indaba yalo ihamba kanjani. Mtaka baba. Nathi into yamahala bhuti kahle. Yaphila. Khala kusiza mfethu. Siyajabula ukuthi sibe nawe la ohlelweni sizokhuluma nawe namhlanje. Yini ekubeka la mfethu namhlanje, but before nje ngingene emadevini ubani mfethu igama? Igama lami ubonga umusi sibonga kwaMbutha. Bonga umusi. Yebo. Mfethu siyajabula kakhulu ukuthi sibe nawe la. Yini ekubeka la namhlanje? Ngibhalele la ekhaya bhuti omdala ngoba benginesicelo sokuthi ningilekelele la. Nginomuntu esimama engihlala naye yabo. Sesiphushile nje isikhathi eside impela. Inkinga engibhekene nayo i1. Sure. Omama besiphusha naye si-right bengisebenza yabo. So kwahamba isikhathi ngenxa yempilo ngase ngishayeka nami ngase ngiyeka umsebenzini yabo. So ngithe nguyeka umsebenzi yena umama wasethola umsebenzi. Sure. Kodwa ke manje umsebenzi awenzayo ulo we-acting okulingisa yabo. Ukwenza ama-movie. So uwenzile umsebenzi beku-right isiphusha nje kahle grand engichazela nazo zonke izinto azenzayo khona ezoya emsebenzini ngesikhathi esithize abuye ngesikhathi esithize. Sure. Umuntu ogrand nje ekhuluma yonke into yabo. So kuthe kuhamba isikhathi ngase ngibona kushintsha izenzo yabo. Ngoba futhi kuneyindlela ke bashuthe ngaye ngayithandisisi kahle yabo. Ngumuntu obuye akwazi ukuthi ahlale phansi akhulume nomuntu makhona into angayithandi kahle abantu abathandanayo. So ekuhambeni kwase isikhathi ube eseyishintsha ke yena uqobo yabo. Qale kwashintsha indlela yokuthi umesebenza usebenza ikhathi engakanani nakanjani ungena izinsuku ezingaka emsebenzini yabo. Emva kalapho kuthe sekuhamba isikhathi ayisengiyambona useshintsha nasendlini yabo. Okuyona into engangiphathi kahle bengifisa ukuthi ngizomcela la ekhaya ukuthi azame ukuthi at least mhlambe angenzeli isikhathi nami noma azame ukuyeka lo msebenzi awenzayo azame ukuthola omunye umsebenzi omdala because angisaphathekile kahle. Yini mhlambe ongekho happy ngayo? Ngiyeza ukuthi wenza umsebenzi we-acting. Indlela ayiyona manje noma i-acting emshintshile waba yenye into? Iqala kuyona i-acting. I-acting izinto ayi-actayo khona ukulingisa lokho abakwenzayo. Bese kuzoba indlela seyiphatha ngayo manje ngoba nje seqalile ukuvela ngempela senikeze nama-character ayithe ukuthi uqina kancane yabo. Senako ukuthi nje angithathe njengomunye umuntu yena uthanda unalo yabo. Kodwa unawo ukuthi nje isikhathi lesi engisazi yona indlela ebengitreat ngakho umuntu othobekile oyiphethe kahle. Hayi akusafani ngasekuqaleni ngoba ngisho nasekamereni nje hayi sengibuye ngihlale nje isikhathi impela ungadompineke lutho bhuti angicoshi lutho. So ngokumletha la kwisho, what are you hoping to achieve? Ukuthi mhlambe uhlale naye phansi ukhulume umuze ukuthi umtshele izinto ongekho happy ngazo. Mase umtshelile expecte ini? Awuyeke umsebenzi we-acting at the same time mhlambe futhi uwona omondlayo noma
nimile kwi-relationship imali yayi-acting yini ofuna ukuthi yenzeke? Isifiso sami ukuthi sihlale naye sixoxe sizwane silalelane akuzwe engingakuthandi because into esilimazayo la lokho engingakuthandi yiloku yena akuthanda kakhulu yabo ngoba ngisho kanjalo ukuthi isho ukuthi umsebenzi awenzayo ngiye ngibona ukuthi unalo uthando la yabo ngenxa ukuthi mekuthiwa ngiyaqala ngikhuluma ngapho uzongichitha ngibhekiselele yabo so angibi naso isikhathi sokuthi ngithole isikhathi sokuthi ngihlale naye sixoxisane size siliqede udaba lethu ngakho ngigcine sengibona ukuthi okay angithi kufaka nina because sengibonile nisiza abanye abaningi kuhlelo leli. Kanti i-character ayitholayo mhlambe i-character kanjani unganginabela nje kahle? Bhuti omdala basamdlalisa nje ama-character ahlungu kakhulu yabo nje nawe uma ukuthi nje umuntu mfethu osithandayo isithunzi sakho umuntu oyihloniphayo umuntu wakho ezodlaliswa nje i-character ukuthi uzoveza umzimba wakhe isinome kanjani 2 mhlambe ngenyanga yena uzoshintshana nje namadoda yabo kuyona le character mhlambe ile ntombi yakho iqabulana nabafana ba more than 6 yabo more than 6 alikapheli mhlambe u3 weeks uyayibuka lento idlala Monday to Friday yabo uyaqabulana futhi uyabona ukuthi abo la ay sekubanjwana ngolimi langempe ulimi la and worse mfethu so nako ukuthi afike endlini ungadompi next wena bamqedile. Abona-ke lokho ngikona okubuhlungu bhuti wami ngoba manje into eyenzakalayo uthola ukuthi khona lapha umuntu ofunayo yabo ungazi uthi ulula yabo unemizwa esheshayo nje yabo so ngibuka ukuthi uyajaha impela khona lapha ngithi-ke phela mebuya hayi angimsize ukuze phela ngoba phela kade eshisele yafika ayithole ukuze angazi agcine selamba agcine sephoseka ngakhona yabo hayi okubuhlungu-ke bhuti omdala hayi leshepana leshepana futhi uyabona mekuthiwa ufika la ungambona na uthi unganani mase ubuka mina ukuthi ngimngakanani yabo so loya muntu once waqala wathi nje wavala iy'nyawo anginawo amandla ukuthi ngiliphakamise noma so uthi mengabe efika la ngimbuke ngaliphi iso? Angisho ukuthi umbuke ngalolo liso webhuti kodwa sengiyambekela nje ukuthi cha phela nje ngiyenzela ukuthi sihambisane ngimbuke kwasa kumajini. Hayi mina ngimthanda umuntu wamfethu ehloniphekile ngizombona na ukuthi umuntu ehloniphekile uright kamnandi kakhulu kodwa phela ezisama out umuntu omdala uyakwazi ukuthi hey yabo ubone na ukuthi hey yabo mina ngoba ngikubekela kanje ngenzela kona ukuthi ubone ukuthi kulesimo lesi ngisho noma sekuthiwa ngiyazama ukuthi hayi mama ngiyeka ukahle yabo uma uphethe uThusilayo uyakwazi ukuthi hey yabo hayi lapha yana mfethu uzobona noma ekuthiwe nje mfethu ngisho noma sekuthiwa ngithi ngeke ngikwazi ngisho ukulinyusa lelo yabo so into nje mfethu ihlungu kumina ayingiphathi kahle no mfethu kulungile asimlanda umama simbeke la sizwe ukuthi uzosizwana isicelo sakho ukuthi uthini uready ukuthi umbone? Ngiready kakhulu futhi ngijabule. Sihamba njengamanje siyolanda udadewethu simbeke la sizwe ukuthi uzosizwa yini lento esimtshela yona nanokuthi sokwazi yini ukuthi sibalungisele ubudlelwane babo ungayindawo hlala la ukhona. Sincane isihlalo sami dadewethu. Ncese mama kodwa ungenile? Kodwa sengingenile. Lingene kanzima amina ungene kanzima ngiyibeke kancese mfethu uyaphila kodwa mama? Ngiyaphila njani? Siyaphila siyajabula ukuthi uhloniphe uje la uzokhuluma nathi namhlanje uyambona umuntu okulethela namhlanje. Ngiyambona. Njengoba unathi-ke lana ayikho into etheni asizele ukuzolwa sokhuluma nje and sokhuluma ngothando lwenu. Kube ngumusa la ungibhalelwa wathi hayi no ufuna ukuthi ngikulande sihlale nawe phansi sikhulume. Mhlambe before nje nginidedele nikhulume noba uthi asiqale ngokuthi sibheke i-relationship yenu noma umuntu ngamunye. Awumchaza ubafo kumuntu angamazi ungamchaza njengomuntu onjani i-personality yakhe? Hayi yena umuntu alright unje uyakwazi ukuthi mayile town abuye ngithengele impahla mayibone wayithanda nje ayabonga ukuthi ingongifanela uyayithatha angithengele makuukuthi khona into engishoda ngayo esasebenza ubesho ukuthi bengisho ngithi ngisacela ungiphi imali ngifuna ukuthenga ukuthi ubengenangxaki futhi ubeninika makuukuthi nje mhlambe khona into ephelile endlini ngisho ukuthi siphelelwe isishebo ke la endlini uzosithenga akanye anginika imali athi hamba usithenge akanye ngithi mina ngicela ubuye naso mase ubuye emsebenzini
hayi ke umuntu nje o-right shem ke ngalapho-ke ke ngidlale ngaye futhi umuntu ongajoli ongathini Owaziyo hhayi, ukuthi u-right. umuntu wakho. Umuntu wami nje. Okay. Mhlampe ngiyezwa ukuthi ukhuluma okuhle ngayo ubaba. Mengabe niba ney'nkinga-ke kwi-relationship because siyazi ukuthi ama-relationship amile but iy'nkinga zikhona here and there. Nenze njani-ke nina nobabili mabe niba ney'nkinga? Niyahlala phasi nikhuluma ngenkinga, nilanda omunye umuntu azokhuluma nani noma niyakwazi nje ukuyilungisela inkinga yeni nobabili? Hhayi ezethu iy'ngxaki besizixazululela thina sobabili endlini ngaphandle komunye umuntu wangaphandle. Okay. Namhlanje ula ngoba ubafu ufuna ukukhuluma nawe. Hopefully uready ukumuzwa ukuthi ufuna ukuthini. Nami ngingalo ngikuchithela isikhathi. Awumuzwa mfowethu. Hayi nginayo ngi-right nje angakhuluma. Awukhulume nawe umuntu wakho. Uyaphila kodwa Emihle. So namhlanje mama ngicela abafethu ukuthi bekwazi ukuthi besinikeze ithuba leli besipha lona namhlanje yabo. Ukuthi ngikwazi ukuthola ithuba lokuthi ngixoxe nawe mayelana nesimo esingangiphethe kahle kulolu thando lethu bawu2 yabo. Uyazi ukuthi ngiyakuthanda sesiphusha isikhathi eside futhi and ngihlezi ngine-care ngawe and ngenza noma yena ukuthi ngigcine usesayidini lami yabo. So inhloso ukuthi ngibhalela abafethu ukuthi bekwazi ukungisiza ukuthi ngithole isikhathi ukuthi ngixoxisane nawe ngalolu daba lolu because ngibonile ukuthi if ngikhuluma nawe sisendlini mhlambe ngihamba egcine sesithatha iy'nqumo engekho right ngenxa yokuthi mhlambe siyicabangela thina, mina ngizoyicabangela mina nawe uyicabangela okwakho yabo. Ngoba into engifisa ukuzokhuluma ngayo mina engihlukumezayo sengiyibonile ukuthi kahle wena uyithanda kakhulu yabo. So isicelo sami benginaso esenza ukuthi ngize ngibhalele abafethu benginesifiso sokuthi okungcono is either uyehlisa noma uyawuyeka umsebenzi lo. Hayibo ngiyeka kanjani umsebenzi? Ngiyeka umsebenzi ngenxa yakho wena ongasebenzi. Sizodlani sizophila ngani? Mama uyazi nje ukuthi sizophila ngani? Yini indlela esizophila ngayo? Sizokwazi ukuphila ngithi uyazi ukuthi ngiyakwazi ukuhlanganisa. Uyakwazi ukuhlanganisa uthini ngami? Mina ngiyawuthanda lo msebenzi lwa. Italent lami leli yamina ngiyalithanda. Mama italent lakho nami ngiyalithanda ngengiqamba mama. Kodwa wena ubona ukuthi labantu laba italent lakho seliyakulimaza manje khapha. Okay. When uyekile ukukhuluma nami endlini uzalana uzoyikhuluma lana lento. Webhuti uyazi ukuthi namhlanje i-birthday yami. Uzongimoshela usuku lwami nje. Akaza ngasho ngisho nasendlini ukuthi happy birthday mama. Akaza asho kodwa usekwazi ukuzofela azosho izigaxa ezingaka la ku TV. Mama okay ngiyaxolisa ngalokho futhi ngiyasithola. Akaze esho. Ngiyangithi ngiyasho manje ukuthi ngiyaxolisa. Bekuyinto ayikho lento ayixolisa ngiyabonga bhuti. Yabo sekuze kusho abantu bangaphandle kodwa yena uthi uyindoda yami kodwa akaze asho ukuthi happy birthday kimi. Hayi bhuti okay ngixolise mama ukuthi ngenza ngalolu hlobo engenze ngalo. Kodwa indlela ebengiyibuka ngayo mina ukuthi bengifisa ukuthi siqale silungise le party le engilimazayo yabo. Emva kwalokho sobe sesikwazi ukuthi okay le party le ilimaza wena mina ayizongilimaza mina ukuthi mina ngizohlala ngingasebenzi. Hayi ukuthi ngizohlala ngingasebenzi mina sekuka ngaphi mina izinto osha ngiziyeke mina ngiziyeke kuka ngaphi ngiziyeke wena ngokuqala ibhlukhe wathi angiliyeke ngaliyeke wathi izikete ezimfishana ngiziyeke hayibo fanele ngenze njani uyayibona hayibona sesidenge senzule bafuna ngithini hayibo yabona enhle ngihleli ngiva kuthi inzule izidenge hayi sengiyazibonela ngaphinde ngibe nenzule mina usuyageja ke manje hawu yesis wathi usuyageja ke manje uba manje inzule uyinzule uyisidenge ufuna ngithini sizohlala la endlini sizohlala la endlini iyaziqala ngokusebenza awusebenzi nami ufuna ngibuye ngingasebenza uthini ngesithunzi sami emsebenzini wami emsebenzini oqala mina ngiya-acta mina ngiya-acta kodwa ungithathela ama-TV uzowaletha kumina benzenza njani emsebenzini wami ufuna mina ngiphele lo msebenzi ufuna ngiphele lo msebenzi uzophelela kanjani umsebenzi uzongiphela umsebenzi wena ngiyihlelo awuyazi wena ngeke uze uyi-understande ngoba ngendlela engiyi-understanda ngayo mina ngoba wena akuwona umsebenzi wakho nami ngeke u-understande mina ngiyi-understande wami umsebenzi kwayile nto ukuthi songilethela mina sengingaqoshwa kwewami umsebenzi. Mhlawumbe sisilenta ngiyibeke kanje ubafo into ekwenziwa kuletha la ingoba akekho happy ngomsebenzi owenzayo nondlela owenziswa ngayo. For instance
uyakubona ukuthi ola lonke ubekusupport ebona ukuthi uya-acta right Fethu. but manje uyabona ukuthi lokhu acta kwakho sekwenza ukuthi isikhathi sakho ungamnikezi sona and into eyenza ukuthi ungamnikeza isikhathi unokukubona u-acta kulezi zinto zakho uveza umzimba wakho nje And usayishintshile Noma bhuti. kanjani. Buka kuyimanje ngiyaqala ukubizwa mina ngenzulu. Lokhu ngaqala ukuthandana naye lelo gama ngiyaqala ukubizwa liphuma emlomeni. ukuthi uyangicika indlela azenza ngayo izinto Ngisho noma sekuthiwa ngiyacika mama uyabona mina manje usungibonise elinye ufuna mina iside ngeke njengalana. izinto zami engizithandayo ngenxa yakhe nawe qhubeka uyabona mina ekhaya ba happy ngendlela ukuthi mina ngila ngisebenza khona ba happy naye ube happy kodwa ngoba angimazi ukuthi sekushintshe phi mina ngizokutshela ukushintshe phi sisi kushintshe ngekutheni usokubona uqabulana namanye amadoda kulama movie sisuke singaqabulani lapha kulawa ama movies sisuke si-acta Nenzani? akayi-understand leyo nto nami-ke mina nawe manje asi-act ukuqabulana sibone ukuthi ngeke ngiqabule Hayi bo ngempela. phela shuthi lapho khona uzoshayeka ngeke kulunge lokho. Mawebhuti. Phela iqiniso lelo mfethu, iqiniso lelo ngeke ngikuvumele ukuthi ngathi ngizokhala kuwena ukuthi kahle kahle kunenkinga engihlukumezayo kanje. Wena usuzofaka inkulumo ukuthi futhi ufuna bengifuna ukuthi siliphuphe Hayi, ayikho into ezoprova la mama. Into engayithandi mina. Iyona la ishoyo ubhuti. Angazi ukuthi ufuna ukuyifakelani futhi nakhona la. Ngoba manje kuzohlipha mina bese kuba kumele ukwazi nje ukuthi mina umsebenzi ngeke ngize ngiwuyeke noma ngiya umsebenzi ngasuke ngiyeke wena kumele ukwazi lokho ngasuke ngiyeke wena ngeke ngize ngihlale ngingasebenzi mina ngenxa yendoda ayibo amadoda amaningi ngoba ngizowathola mina sengingasasebenzi ususho kalula kanjalo. hayi ukuthi ngoba ungasasebenzi ingqondo yisebenzise and awungicingeli sobabili thina usicingela wena wedwa wedwa ukuthi ngoba uzoyeka uyeki umsebenzi sokwazi ukuthi usuthola omunye umsebenzi mama. Sizawuthola njengoba wena ungasebenzi ngoba sizawuthola phi umsebenzi uyayizwa kodwa into engayithandi ukuthi yona yephi. mina nginandaba nento ongayithandi mina as long mina ngithola imali mina ngizosebenza ngithola imali kuphela ukuthi enye nenye into eyenze ivela kanjani yenza kanjani ngoba mina uphatha kanjani wena nginandaba naleyo nto ngingasebenzi manje okusho ukuthi mina awunasebenzi ukuthi imphatha kanjani yile nto engizamukuyela ama-feelings wakhe awusanandaba nawo ngoba sekuwena osebenza uyena owaqeda ama-feelings wakhe kwaqeda kanjani benginawo kodwa ngoku nje uyawaqeda ngendlela anza okay mama ngayo ngicela ukubuza kombuzo wodwa wagcina nini ukuthi ungijabulise ekamereni ngigcine last week ngakujabulisa nje last week ube wawugcine nini angibali phela ukuthi ngangigcine nini kodwa ngiyazi ngokuthi ngangigcine last ngoze ngithole nini mama awungitshele ngoze ngithole nini futhi akazi uyayibona lento engikhuluma ngayo ungitshela ukuthi ugcine nini ukuqabula indoda wena ku-TV ngiyasebenza phela ku-TV ngeke uzifanise ne-TV wena ngisebenzi kuwena wena indoda yami nsuku zonke uyamonqoza kodwa endlini udlula ngisho unginikeza ubaby kiss ibhuti esiqomeni esiphongweni mamela lo bhuti into ayenzayo mina mengingena endlini yena uyaphuma uyahamba uyabothaphangazi ukuthi uyothi mina ngiyangena endlini ngaleso sikhathi ngiyangena ngibuye emsebenzini akasho ukuthi mhlawumbe khona into emdinayo kanjani akangichazeli uvela aphuma ahambe usuke yaphi yena usuke yena wangibuza ukuthi yini engenza ukuthi ngeke ngize ngikubuze ngoba nginandaba noma wenzani usuke wenzani yayibona kuyona ke enye inkinga ke kahle kahle mama kwenzakalani usangithanda mina angazi ngendlela obona ngayo ndileyo kwenzakala ngayo ngoba mina ngizomane ngincingana nawe maningi kabi nje amadoda la ngaphandle ukuthi mina ngizosoloko ngidlala ngoba vele usunayo indoda ku-right noma nginayo indoda ku-right futhi mhlawumbe etha kangcono ke nakuwe yabo le ndawo kuyona sesibabonile bafika be-right bekhanya beglowa bethe bese mina angiglowisa-ke wena mina ngiyaziglowela ngoba ngiyazisebenzela imali yami ukuthi la ukhona ngiglowa ngemali yami angiglowi ngemali yabantu mina okwamanje ngisayihluphekela vele kodwa wena basazokuyuza yezwa anginandaba noma ngangiluza nawe wena uzongiluzisa ukuthi ingqondo oyisebenzisi wena nazi into ezokuluzisa wena yazi njengoba nginibize la benginehhope nethemba lokuthi ngizolungisa something but sokwenze wacaca ukuthi lo mfowethu awunamsebenzi naye futhi ngikhathele uyena ngaso sonke isikhathi mina fanele ngilo ngilandela imithetho yakhe akangishadanga lo muntu ayibe imini wami iclean imini yami mina akukho muntu nowa ngiloboleka awukazi ungilobole ekhaya awukazi ungilobole ekhaya kodwa uyakwazi ukungibekela imithetho funa ngilo ngimamela imithetho yakho kodwa akukho nto oyenzayo ngami emake wemama mina ngeke ngimamela imithetho yakho ngesikhathi ngisasebenza akukho bengikubeka for wena akukho engikwenzelile kona
okuright. Ungenzela ngaleso sikhathi leso kodwa ngoba awukwazi wena awukwazi wena ukuthi unyamezele mina ukuthi mina ngiya-acta lapha yana ngenza umsebenzi wami kanjani wena ufuna ngiyeke umsebenzi kahle wena ufuna mina ngibe yiphara njenganawe phela wena uyiphara sengiyiphara futhi manje uyiphara uzibona ukuthi uyiphara wena sengiyiphara uzibona sengiyiphara manje uyiphara wena wesikoro uyakwazi ukwenza umsebenzi wakho ngoba mina ngizosuka ngeke kulo muntu lo kodwa ngathi ungabamba yena ngoba kumele ngimnikeze noma one oyedwa ngoba akho one ozanginika wona mina akekho nje one ozonginika yena bafo ngicabanga ukuthi mfethu ohlehla ufuna ukukhuluma nale nsizwa le mfethu hlehlisa lo muntu wakho hlehlisa lo muntu wakho ungangibambi ndoda ungangibambi yazi mfethu mina yabo mama ngiphoxekile mfethu mama mfethu kwa mina mfethu yabo lento yenza namhlanje ngiyaqala ukubona lo muntu yabo mekuthiwa amampondo babangqwebi andwebile ukudweba ke lokho mina ngiyimpondo songibiza ngempondo kodwa wona kade ubuhlungu mina ngikubiza ngenzulu ngiyilona ke impondo mangabe ngiyilona ngingenaphi wena ungenaphi ngoba kade ngikhombisa bona ubumpondo bami kade ngikhombisa bona ubumpondo bami ngoba ngifuna ukuthi impilo yakho iye phambili ke bengafuni ukuthi ube yile phara ufuna ukuba yilona uzoba yilona ke iphara ngoba uyafuna ukuba yiphara uzohlala phandle umsebenzi njengongasebenzi ngoba uzohlala kanjani endlini ngoba phela mina ngiyahamba ngiyakushiya endlini umsebenzi mina ngiyaphanta mina yezwa mama ngiyayisebenza zisebenzeke kodwa imali uyenzani imali ngoba phela amanzi la endlini akhokhela umina othenga ugesi umina othenga ukudla yonke into ekhokhelayo umina oyikhokhelayo usukuyenzani le mali osokuyiphanda uyiphanda wenzeni othaba usukuyaphi nabo thaba ngiyoshibiza usukuyoshibiza mina fanele ngingashibizi ke ngilinde wena ke ufuna ngingashibizi mina ngilinde wena ngoba ngiphuza utshethi ngiphuzwa yini engenza ngiphuza because mina bengingaphuzi ukuthi anginandaba ukuthi impilo yakho nje anginandaba noma uwenzani ngayo ngisho ungayithatha uyilahle lapha phandle ubeyathatha ilahleke phandle noma uyayithatha uyilahla emfuleni anginandaba unayo indaba neyakho sisi nginayo indaba neyami lo muntu sekubeka angisho ukuthi hlukana naye kodwa wena usafisa ukuba naye because kade mfethu ekubekile kwabasobalo ukuthi akasenandaba nawe so uqhubeka naye for me ukuyihlukumeza nje nokuzizwisa ubuhlungu kahle kahle uzobe uthandana wedwa uyalazi naye iqiniso angisithi angisho ukuthi ngiyamiyeka kodwa ke naye akayeke lezi zinto zakhe hayi ngeke mama mina futhi angeke ngikwazi nami ukuthi ngivele nje ngimnyeke futhi mama uma ukuthi kumele ngithandane ngedwa ngizothandana-ke naye-ke ngedwa kube uthando lami elisebenza phakathi kwami naye kodwa manje isifiso sami unesicefe lo unesicefe nje angiyifuni le nto yakhe unesicefe uyamlandela umuntu uyamenzela isicefe nje awukwazi ngisho nokuthini nje kwanangu nje ulana naye so le nto yakho yokuqatshulwa yabo uma ngabe u-ex uzoyiyeka ngeke ngiyiyeke ngasuke ngiyeke yena nokuthi ngiyeke yona angazi ke mfethu ukuthi uzothi ufunani hayi bandla hayi bhalani lapho kuma-comment ukuthi nithini mina isifuthi ngihlulekile ukulungisa it's fine wena ubungalungisani la mina ngilungisa into ekhona phela into ehambayo inqole ehambayo yabo awukwazi mfethu ukulungisa into engekho uyabona mfethu la ukuthi akukho lutho mama kahle kahle sho ukuthi wena nje uthando usanalo la selaphela laphela vele laphela bofuna ngize ngilikhiphe ngikutshena wena ozibonelwa ngaphela umdala nje umdala wena umbona umuntu uma engasafuni ukuthi akasakufuni ke ngoku njayami maningi amantombazane la eMzansi uzokhetha enye ekuthandayo uma kuwukuthi usafuna ukukhila inkanuko izoba khona endleleni uNkulunkulu wakupha izandla zakhe ezithi wena uma ubona mhlawumbe ukuthi usumdala usayishayi eThekwini khona yo-50 khona yo-70 khona yo-100 uzube right yes but phuma kule ngane ayiqhubeke ne-acting yayo ufocus kuwena njayami hayi iqhubeke ne-acting yayo ngizoqhubeka vele sazobuya nami ngiqhubeke mhlawumbe ngigcina sengithenga wena uzogcina sewuthenga ngekhohlwa ngoba ngilapha kwi-acting ngihleli ngisazoqhubeka ngisebenze kuyona ngizokwenza yonke into edala ukuthi ngize ngibe right ngoba sengiyabuya ngizokuthenga ngihappy mina la ngikhona futhi wena uma ungekho happy ufuna ukuthi nami ngingabikho happy ngoba nasekhaya happy ngani happy ngayo yonke into ngihappy ngayo yonke indlela efanele ngibe happy ngayo
Hayi no, bafethu siyabonga kakhulu ukubukela kwenu i-episode yanamhlanje. Ningakhohlwa ukusubscribe and like and phinde futhi nishare i-channel yenu Umjolo Show. Hayi angazi ngithini. Hlangane ku-episode elandelayo.